Om Swastiastu. Suksuma majang ring pengantar acara galah sane ketiba ring titiang puniki. Para angge widarte sane mangken puniki sane banget suksumayang ta. Taler ide dane sarang sinami sane nyarengin wibekare pidate rane mangkin sane banget suksumayang titiang taler dan asihin titiang. Ide dane sarang sami lugrayang titiang ngaturang pengayu bagia ring ide sang yang widiwasi riantukan antuk aseng kertu warenugraha ide dane taler titiang persida nyarengin wibekare pidate rane mangkin puniki sane kemargian oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng rane dewasa mangkin puniki dumugi pemargi puniki sida wastu ngemetuang sane mewaste budaya Bali rene setate ajang lan lestari. Ide dane sareng sinami lugrayang titiang ngaturang pidarte sane mamurde tate titi krama Bali ngelestariang wane mangne perside lestari. Wane punika keuningan dados peparu jagati. Taler wane punika dados genah sarwa maurip. Lianan punika wane mekadi sane becek ring pelemahan duwene taler sarwa maurip. Nah antuk punika ngiring wane utawi alase puniki nyage sareng-sareng mangne tetep lestari. Ide dane sareng sami sane lugrayang titiang. Wana punika sampun kesinahang. Wana punika kawentenan sane becek ring pelemahan unawi ring jagate sarwa maurip. Wana punika taler persida ngwetuang sane kaon taler sane becik. Taler wana punika persida ngicalang sarwa pencemaran cerma sekadi sane raos saking anus motor, taler sane raos saking mobil, taler raos saking pabrik punika. Nah lianan punika nah mangkin persida taler wana punika nambakin sekadi sane wendan bencana alam minekadi tanah longsor, taler banjir, taler sane banget utama punika persida ngwentenang sane muaste pengupe pira kebaos pemanasan global untuk lapisan ozon sane menipis punike. Nah punike sayan pemargi lapisan ozon kekirang taler menipis wenten sekadi medal sane mewaste pemanasan global. Nah pemanasan global puniki sampun puniki memargi sampun terjadi. Sane kesinahan wenten sekadi negara-negara sane sampun kepenikin toya. Taler pulau-pulau wenten sane sampun kelem. Niki sane ngawinang wantah puniki daratan es sane wenten ring kutub utara, taler daratan es
anu wonten ring kutub selatan. Puniki akibat pemanasan global puniki dadosne daratan es puniki enceh minawi mencair puniki. Aduh. Yeneng niki sampun memargi puniki pemanasan global puniki. Puniki ngewentanan sane muaste niki dunia puniki kelap puniki niki sane kuasanin mane muaste kiamat niki. Nggih mugi terjadi sekali niki. Ide dane sareng senami. Nah mangkin sapun napi antuk wana utawi alase puniki mangne tetep lestari, mangne tetep becik. Sane wenten ring filosofi agama duwene sane kebaos wana kertih. Wana kertih tate titik ngupe cara alase melalui wanane. Nah niki sampun memargi usaha mangne persida kewentenan paiketan sane becik. I manusia sareng ide sang Yang Widiwasa. I manusia sareng i manusia. I manusia sareng ring pelamahan menawi lingkungan. Wene wenten lingkungan alasane durung misi pula-pulan ngiring tanaman sane wastu reboisasi penanaman hutan kembali nike. Nah nike mangkin pemargi ring alase punika manu presiden sari becik. Lianan punika wenten sane tiang uningang wanu punika perside mupaice kauripan nike. Kauripan punika sane ide dane sane jagi eta yang ke sane banget mau tamu sane perlukan. Nah maka doaneng wane punike sekadi empelan toya punike. Nah ragane ane nyimpen, ragane ane ngembahang. Nah nike. Nah lianan punike ring bage ring sloke 14 punike kesinahang. Ajengan punike wit saking toya sabah. Toya sabah punike wit sangkaning toya ujan. Nah antuk punike kewentanan toya ujan punike wantah sekadi pemargi yadnya. Lianan punike pemargi mangne wana punawi alas puniki becek wenten sane kebaos pancewakti. Pancewakti puniki sane kebaosan ring Bapak Ketut Uyane. Nah punike alas menawi wana punike wenten ketiga kegunaane mekadi maha wana ping kalih tape wana ping tiga resi wana. Nah nike sane baosan ring pancewakti mangne ngetangan pemargi wana punawi alase punike mangne tetep lestari. Lianan punike wenten sane sampun memargi ide dane sami pun uning sane mawaste tumpak warga. Tumpak warga punike rawuh 6 sasi 6 bulan. Uku warga raine sanes sare. Nah tetua punika maka duaning punika tumpak warga kebaosan turun tabek pukulun hidup betari sangkara ring jagate sahe ngwentenang sekadi enti-entikan. Enti-entikan punika wenten sane lembut, wenten sane keras. Sane keras sane kewastane tumbuh-tumbuhan sane maste tumbuhan punika tumbuhan keras. Minekadi wenten kayu sane agang minekadi punika rangdu sekadi majegau sekadi intaran punika. Nah nike sane maste pemagi punika sampun pemargiang. Lares puniki ring lontar bokas ring buane kose nike sampun
kewentenan sane muaste pemargi sargah putus minawi sloke kalih telu nika sampun kejelasan wana utawi alas punika pinake nyucian jagate talar wana punika talar pengelebur sarwa letah ring jagate nah liana menika tiang tapawana nika wantah genah petapa ring alase lanjut lagana wentenan sekadi siswa makarya asrama. Nah siswa di asrama punika murid-murid punika taler nyage alase menawi wana. Taler resi wana. Yening alas roh wana punika becek wenten pakalih sani becek sekadi wau ampun sini nglil ajengan kerayuan kerajengan. Yening rusak taler kaon sani kepangihin. Inggih hidedane sareng sinami sane banget susumayang titiang. Titiang pidato punika jagi sikiang. Ngiring sareng-sareng idedane sareng sami antuk wana kerti taler antuk Pancawati rauh tumpak warga taler undang-undang saking pemerintah sekadi undang-undang pemerintah nomor 14 siki warse siu sangang dase siu undang-undang nomor 41 tahun 1999 undang-undang punika terlepas pemargi awe-awe desa adat duwene ring buahan sane kesurat saking zaman kerajaan di Bali. Minakadi. Yen wenten ngebah kayu taru tanpa miforah kena dande 5 tali rauh 5 tali kepeng. Talar kena pastu. Nah, sampun nike titiang presiden ngunang atur pidato puniki ngiring sareng-sareng idedane ngelestariang wana utawi alas puniki. Inggih sapunika tiang presiden ngaturang mugi-mugi wonten wiguna ring idedane sareng sami ngelestariang jagate mangke sami manggah kerayuan kerajengan. Nggih antuk punika tiang niang pidato sampun akeh jane kirang daging kirang basi-basi titiang nunas gang sinampura. Mugi-mugi enten pekenoh puniki. Titiang ten lali nunas gang sinampura, titiang puputan sekadi wewangsalane meli kangkung ring baki srage anggon madagang paman bati. Kirang langkung titiang nunas gang sinampura. Ring ide dan sami untakin titiang antuk perame santi. Om santi om inggih sikime.